ma'am. Sticker po ma'am. Okay, 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Ayun oh. Siyapat ha, siyapat. Ha? I-picture lang. Thank you ma'am. Anong oras kayo balik sa Manila ma'am? Ma'am, pa-shoutout naman ma'am. Pa-shoutout ma'am. Exhibit Motovlog. Exhibit Motovlog. Hi guys, this is Sarah and Sarah nga pala kay Exhibit Motovlog. Ingat ka palagi. Ayos, thank you po ma'am.